Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nizera neza ko muri wose mukomeza kugenda mugubwa neza aho muri hirya no hino. N'irindi tangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe aho ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo 2013 nuko ryavugwa muri 2015 mu ngingo yaryo cyane y'ijana 12 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yamaze kwirukana uwitwa Jean Pierre Mugabo wayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba akaba yamaze kwirukanwa. Hanyuma uyu mugabo ahise asimbuzwa uwitwa Spiridio Shimimana niwe rero wagizwe umuyobozi mukuru w'agateganyo w'iki kigo nuko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Itangazo rero rishyizwe umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba ari impinduka zimaze kuba iri joro. Nako byagenze kandi muri iri tangazo ryashyizwe ahagaragara na n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe aho Nyirarukundo Ignatienne yagizwe umujyanama mu biro bya Minisitiri w'Intebe Asumuta Ingabire amusimbura muri Minaroke cyangwa se muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yashyize mu myanya abayobozi bashya aho Asumuta Ingabire yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, mu gihe Ignatienne Nyirarukundo yagizwe umujyanama mukuru ushinzwe gahunda z'imibereho myiza y'abaturage mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nyirarukundo Ignatienne yari amaze imyaka 2 ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Mu mwanya yagiye muri 2019 avuye mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yaramazemo imyaka igera kuri 6. Mbere yuko aba umudepite yabaye komiseri muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, yigeze no kuba umuyobozi w'umuryango w'Abasuwisi ushinzwe kurengera inyungu z'abana bari munsi y'imyaka 18 bafunze. Yabaye kandi umuhuzabikorwa wa komite ishinzwe kurengera abana nk'inzobere ya UNICEF muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Asumita Ingabire yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Umwanya yagiyeho mu kwakira 2019 avuye ku mwanya nk'uwo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Mbere yaho kandi Ignatienne yakoze muri Minaroke ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubugenzuzi, yakoze indi mirimo rero mu Mbuto Foundation. Akaba rero ari impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nuko byagiye ahagaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe byashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente akaba ari Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Tuve kuri izi nkuru dukomeza tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. RIB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, yataye muri yombi abantu 4, abanyarwanda 2, umurundi umwe n'umunyekongo umwe, ivuga ko binjije amahembe y'inzovu mu gihugu mu buryo bw'amagendu bakoresheje imodoka y'abadiplomate. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yadukurikiraniye iyi nkuru. Abantu bafashwe n'abagabo 4, Murokozi Desire akaba ari umunyarwanda, Gisa Derrick akaba ari umunyarwanda, Kabura Buryo Syriac akaba afite ubwenegihugu bw'u Burundi, Kagabo Nicodem akaba akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba barafatanywe ibiro 45 by'amahembe y'inzovu babyinjiza mu Rwanda kugira ngo babigurishe. Biragaragara ko bari batuye ahantu hatandukanye, umwe muri Kongo, undi mu Burundi, abandi mu Rwanda. Bacuze umugambi bate, mwabuze runono mute kugira ngo mubagwe gitumo? Aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri Sinelac. Sinelac ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi gihuriweho n'u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murokozi Desire niho yakoraga hamwe na Kabura Buryo Syriac. Bagabo Nicodem akaba ari umunyekongo. Aba bose rero bakaba baramenyanye aho bano babiri bakoraga muri Sinelac, hanyuma baza kujya umugambi uko bajya bakora ubwo bucuruzi butemewe. Murokozi Desire w'umudiplomate uhagarariye u Rwanda muri Sinelac avuga ko yazanye ibintu atazi mu modoka ye akabisabira imbabazi, ariko Nicodem Bagabo ukomoka muri Kongo avuga ko bari babiziranyeho. Iri mwashoboye kubibonera gihamya? Tubifitiye gihamya ibyo Murokozi Desire ari kuvuga n'amatakirangoyi. Ni kwa kundi bafashwe ukagira ikintu ugomba gushaka uburyo wisobanura, ariko igihamya kirahari, bagenzi be baranabimushinja bavuga n'ukuri bumvikanye, ndetse n'imodoka ye niyo yakoreshwaga. Iyo modoka yari ifite plaque z'abadiplomate, Desire niyo yatwaraga, niyo bitwaraga, niwe nawe nabitwaye.
abyinjiza mu Rwanda abikomeza abiza mu Kigali. Nk'umuntu rero responsable uri kuri ya rwego nta kuntu yavuga ko yatwaye ibintu atazi agatwara n'abantu atazi. Ni abantu bari bafitanye umugambi, bari baziranye, bari bazi n'ibyo bari gukora, kubw'ibyago byabo barafatwa. Ikigaragara ni uko abo bafashwe bose ari abari baje kugurisha ayo mahembe y'inzovu i Kigali, ariko uwo mutafashe n'uriya washakaga ibiro 104 nubwo bari bamuzanye 45, nta kanunu kaho waherereye. Iperereza rirakomeje, ntabwo iperereza rihagaze, ababigizemo uruhare bose baracyashakishwa. Ubu ngubu ntabwo twabavuga mu itangazamakuru, ariko nabo igihe kizagera bafatwe. Mbese ayo mahembe yafashwe ko yacuruzwaga n'Abarundi, Abanyekongo n'Abanyarwanda, yaturutse mu Rwanda, yaraje kugurishirizwa mu Rwanda, yaganagahe? Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko aya mahembe yaraturutse mu bihugu by'abaturanyi. U Rwanda rero rukaba rwari ruri gukoreshwa nk'inzira, aribyo bita transit. Ubundi ntabwo ariho ayo mahembe yaturukaga, ndetse si naho yaragiye kugurishirizwa, ahubwo u Rwanda rwari ruri gukoreshwa nka transit, aho bari bafite umugambi wo kujya kuyagurisha mu bindi bihugu. Amahembe y'inzovu ibiro 45 birafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Ayo mahembe azagurishwa, amafaranga ahabwa abakeneye, ayo mahembe azatwikwa, bizagenda bite? Ayo mahembe abikwa muri RDB, akabikwa akajya akoreshwa nka exhibition, ndetse mu rwego rwo kwigisha abantu kubungabunga ibidukikije, kubungabunga no kubaha izi nyamaswa zikomye, arizo nyamaswa ziri mu kaga kubera ibizikomokaho ba rushimusi baba bashaka kugurisha mu buryo butemewe. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Isi yihaye intego y'uko sida izaba yaracitse burundu mu 2030. Muri uru rwego Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ifatanyije na RRP+ urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi ya VIH itera sida yatangije umugambi wo gukangurira abayanduye gufata imiti neza kugera ku rugero itakigaragara mu maraso, no ku buryo rero uyifite atabasha kugira undi yanduza. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa RRP+, Madame Sage Semafara, Sylvie Muneza umuyobozi wa RRP+, bamwe mu bagenerwabikorwa b'uru rugaga bashakanye, umwe agendana ubwandu undi atabufite, ibyo bita couple discordant mu Gifaransa. Harimo kandi muri iki kiganiro na muganga Simeon Tuyishime ushinzwe kuvura no gukurikirana abafite virusi itera sida muri RBC, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima. Nuko twese tubizi, abantu bose dushishikariza kwipimisha kumenya uko bahagaze, abantu baba batazi ko bagiye bahagaze ku byerekeranye na virusi itera sida. Rero abamaze kumenya ko bafite virusi itera sida nanone ntabwo ari kumenya gusa, ahubwo bagomba gukurikizwa n'intambwe yindi yo kujya ku miti bifasha umuntu ufite virusi itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza, bikamurinda ibyirinzi bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose, bitewe n'uko virusi iduca intege umubiri, nk'uko dukunda kuba dushishikariza abantu dukurikirana muri rusange. Rero uko ubushakashatsi butandukanye bugenda bugaragara, cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu bagenda banoza ingamba zo gufasha abana b'abavirusi itera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza, hagenda habaho n'izindi ngamba zitekerezwa nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza, cyangwa se no gukomeza gufata no gukomeza kumera neza, harimo gufata imiti neza, nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe, cyangwa se abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza n'ubwo bafite virusi itera sida. RBC, ikigo cy'ubuzima, RBC gishamikiye kuri Minisiteri y'Ubuzima birumvikana, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ari muri uru rwego
tubona kimwe n'umuti. Yego. Madame Semafara, mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida, iyi gahunda mwe mwayakiriye mute? Iyi gahunda twarayakiriye neza cyane yuko yaje itanga yuko mu Rwanda twari tugeze ahantu heza, aho abafata imiti ya virusi itera sida mu Rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite 98% babo bari ku miti. Ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso, bigatuma agira amahirwe yo kutanduza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo. Ni amahirwe